Gaur nirekin Clara Montero, Eusko Jaurlaritzako Kulturaren Sustapenerako zuzendaria, Aizpea Goenaga, Etxepare Institutuko zuzendaria, eta gaur aurkezten dugun liburuaren egileak ditugu, Antonio Santamarina eta Jesus Angulo. Gure aldetik eskerrak Jaurlaritzarentzat oso berri ona da halako liburu bat ateratzea eta halako difusio bat lortzea. Datorren astean bi ekimen izango ditugu, alde batetik liburua eta beste aldetik Nantesen egiten den lehioa, eta bi ekitaldi hauek importanteak dira euskal zinemaren difusiorako, baita ere beste perspektiba bat lortzeko gure zinemaren inguruan. Aurten Nanteseko Festival de Cinema Español jaialdiak euskal zinemari eskainitako Fenetre Basque sailak inoiz baino euskal partaidetzarik inoiz izan duen partaidetzarik handiena izango du. Bertan erakusten diren filmak frantsesera azpititulatzen dira eta honek ahalmentzen du zine hauek, pelikula hauek beste jaialdietan edo Frantzian bertan estrenatu edo erakutsi ahal izatea. Eta azken batean guretzat salto egiteko bide bada. Frantziako zine kritikariak eta prentsa espezializatua ere bertan elkartzen da eta nolabait hori, zabalkunde hori egiten laguntzen digu. Leiho bat irekitzeak benetan leiho aktiboa da. Ez da presentzia soila, baizik eta estrategikoki badu bere arrazoia. Nanteseko ekimenen barruan, liburua Ales de la Iglesia, La Pasión de Tournai, liburuaren aurkezpena izango dela. Jesus Angulo eta Antonio Santamarinak idatzi duten liburua eta François Garnierrek itzulia. Guretzat, benetan saltu ikaragarri bada, azken batean gure egile baten liburua frantsesera itzuli eta zirkuito normal batean edatzea. Joxean Muñoz izango dela inaugurazio ekitaldian eta ni izango naiz amaiera ekitaldian, guretzat oso garrantzitsua delako, bai Eusko Jaurlaritzarentzat eta Euskal Jaurlaritzaren barruan Etxepare Institutuarentzat presentzia instituzional horrek bultzatzea eta babestea jaialdi hau eta jaialdi honen egia. Digo que es un día feliz para la Filmoteca porque si hace 2 años presentamos la edición en castellano, hoy la presentamos en francés y evidentemente es el primero de los libros de la Filmoteca Vasca que ha sido traducido y que por tanto va a cruzar fronteras, se podrá comprar y leer en las librerías de Francia, Bélgica, Suiza y Quebec. Etxepare Institutuaren Nanteseko zine jaialdiaren eta Euskadiko filmategieran arteko elkarlanari esker izan da posible argitalpen hau. Datorren Nanteseko jaialdian aurkeztuko dugu, Aizpeak esan duen bezala, Alex de la Iglesia bera protagonista izango delarik. Nire ustetan, euskal lehioa gure mugetatik kanpo egiten den euskal zinemaren ziklo garrantzitsuena bihurtu da. Bertatik pasatu dira gure zinemagilerik garrantzitsuenak eta frantsesezko azpitituluak bermatu dizkie hainbat filmeei Frantziako merkatu zailan ateak zabalduz eta batez ere munduko beste tokietan baino gehiago loiraren bazterretako ikusleak ohitu ditu gure zinema ikustera. Y bueno, la verdad es que muy bien con él, como siempre. Nos volvió a hablar de lo que ya está en este libro y que la bruja de Zugarramurdi viene un poco a insistir sobre ello, ¿no? Esos personajes ordinarios a los cuales les ocurren aventuras extraordinarias, que se enfrentan a situaciones difíciles, que siempre hay un castillo del cual tienen que acabar huyendo los personajes, siempre hay como un juego de rol en el cual tienen que superar una serie de pruebas, es decir, sobre eso ya en este libro está, pero la bruja de Zugarramurdi viene incluso a ponerlo más de manifiesto, ¿no? Bueno, yo quería, aparte de, insisto, agradecer al Instituto Etxepare, a la Filmoteca Vasca y al Festival de Nantes la edición de este libro, quería también agradecer, ya ha hablado José, han hablado sobre el tema, lo de la ventana vasca, porque realmente es muy importante, es algo que no se hace. No es que sea el mejor escaparate del cine vasco fuera de España, el Festival de Nantes, es que no hay un escaparate del cine de cualquier otra autonomía, nacionalidad, como queráis llamar, española fuera de España, no existe, que yo sepa. Cuando presentamos precisamente el otro libro con Alex en Nantes también, él hizo un discurso muy divertido en el que decía: es que me estoy dando cuenta de que nos queréis más que lo que nos queremos nosotros mismos.